ako vam se svidi šta ja radim. Dobro. Sad ću vam ispričati šta sve. Znači imam Gold Storage 4. level, Elixir Collector 5. level, sam da ga se vratim. Ovo Elixir Storage 5. level, Gold Mine 5, Gold Mine 4, Barracks 3 i Laboratorij 1, Barracks 5, Clan Castle 1, Town Hall 4, Gold Storage, Elixir Storage 5. level, Gold Storage 6, ova neka zvrčka, Bakljujana, Army Camp 3, Army Camp 2. level, Elixir Collector 5, Gold Mine 4, Elixir Collector 5, Barracks 4, također Elixir Collector 3 i Gold Mine 3. Znači, šta ćemo mi da radimo u ovoj epizodi? Kupit ćemo, nemamo više. Čekaj, da unapredimo ovo. 150.000 košta. Napredimo Town Hall. Sve sam pukao, jedite malo. Moj drug nešto šalje, znači evo, pozdrav za njegov klipu. Znači ja sam ja. Pozdrav za njegov klipu, kao što sam i rekao. Ne samo fizički i sa one taktičke strane, već i mentalno. Verujte, u ovakvom ambijentu jako je teško igrati od nam, svi u ljudi došli zbog nas, da nije za nas. Na kraju krajeva, stvarno, najiskrenije oni su nam pomogli da dođemo do ovoga. Da nije bilo ove podrške, pošto kao što je Filip rekao, nismo igrali baš sjajno, ali na kraju uz podrške navijača i uz veliku našu borbu došli smo do još jednog evropskog glasa. Eto, pustio sam za saslušati naše vaterpoliste. Filipa Filipovića i još neko, ne znam kako se zove, nije bitno. Evo ga moj klan, ja sam lider ovog klana, ako želite možete dođete. Ostavit ćemo link kako se zove moj klan. To je moja sestra, pozdrav za nju klipu. Također za moju drugu, kod koga sam već malo pre bio. I za Stanka Nikolića. Također posjetite njegov kanal. Njegov kanal će da bude u deskripciji. Znači, evo. To mi je znači neko dobar što mi se vidi nešto ruka. Ipak nastavljamo da igramo. Za što da kupim? Skupštine grada, oni se sele tamo, čekaju vas na balkonu, a vama eto prilike da ih još jednom vidite u Beogradu. Toliko i iz Beogradskih. Nešto pričamo, ne bitno. I ljudi, eto, što vam kažem, sljedeće pozdravio sam moju drugu klipu. Nešto unapredimo, brate. Ne znam šta da unapredimo. Ajmo ovo da unapredimo. Treće. I još četvrti. To nije ništa. Ajde, kako bude to. Znači...
ljudi, ako vam se sviđa klip, ostavite like, share i subscribe. Ako niste pogledali ostale klipove, pogledajte ih. Njih također lajkujte i napišite u komentare koji bi htjeli igricu, ja da snimam.